بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلمانا خدا عز وجل القرآن عظيم الشان دا وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة دبي خدت على وانتاج نفسك تشكرنا وانتاج شخصك تشكرنا وانتاج زاروي آدم خدت على بيشي حضرت آدم خلقاند دور ديام حوا خلقاند وزاروك جوارة تشيبون وزاروك وازده بون حتى قيامت جي بني آدم وزده بي دمكي إنسان تف زاروك حضرت آدم وديام حوانا دمكي إنسانيت ده تف وكهفن پیغمبر صلى الله عليه وسلم دودا حجی دا گو عرب جئ عجم نچترا گو عجم جئ عرب نچترا چتربون بتقوايا خدا عز وجل جت قرآن دا بإن أكرمكم عند الله أتقاكم بقنجي و ايگو ترساويش خدا هيا وقت انسانك ترساويش خدا هبه تقوالي به كي ده بهتر تقوالي به او انسان باخده ان انسان قنجا دمكي ام تفزاروك آدمن اما تشتيقو ما پیش تخي چيا تقوايا ترسا خديا خدا تعالى امشان في دنياي وبلي سورك مل دنياي هلي دور امش في دنياي باركن خدا تعالى الدوام آيات ده دبي فمستقر أري خدا تعالى وخلقان خدا تعالى بشتي وخلقان ونعرض كده يا شانتيا وشيبو مثلا هر إنسان كي ملتك كي آخر كويها إل وآخر شتكي حياته خدر باست كي خدا تعالى دبي مواد بشتا بافي ودا مواد هشت دورة ومش بشتا بافي خدر كتن وخدا تعالى الودا تشكر او جيغو نهاتنا الدنيا او دجوار خسته مكان يعني هر انسان كل مكانك يا شمشت به يا تل چولي يا تل دشتي يا تل باجاراي يا تل گنداي هر انسان خدا تعالى خلقان ديا وجي دايدا مكان دايدا ومستودعون خدا تعالى دبي بيشتيغو تلفي دنيا زمانك ماي دورته به ميوان قبري دمكي إنسان وروجا كجوه دنيا بار كي وچه كوه قبره دا فكيوت قبره دا أبدي منه نا قبر جي بكلمة صالونيا أو درجي تل ورسكني حتى كنجي حتى إسرافيل بفكي سوري حتى بفكي سوري تدوي قبره دا تمنه تدوي قبره دا سكنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم دائما دعات كر دقو يا ربي إني أعوذ بك من عذاب القبر دقو يا ربي از حفظا خبتتكم عذاب قبري يا ربي حفظا من عذاب قبري بك ومن عذاب النار ويا ربي بشتي عذاب قبريجي يا ربي حفظا مج آقري جهنمي بك ومن فتنة المحيا والممات يا ربي بساغ مريات ما امتحان نكي يا ربي تو انخي امتحانا ما تدي جان هناك دعات كنت يا ربي تو تمو كسكينين قارشي هفدي يعني حقا يكش فطنا تشيا فطنا ساغايا ويكجي فطنا مريايا جارنا مثلا انسان زاروكي خون داتكن زاروكي ورحمت كنت مزيني عسياني قارشي خودي ذكرن بيجي پیغمبر مد يا ربي اج امتحانا ساغو مريا شفتنا ساغو مريا از خطاوج متى از خوبت محافظتكم ومن فتنة مسيح الدجال يا ربي اشفتنا الدجال جي حفظا خبتتكم پیغمبر مع صلى الله عليه وسلم دچكريا خوش عذاب قبري محافظة كريا دائما دعا كريا قلت يا ربي حفظا من عذاب قبري بك پیغمبر ما ولو كي گناح سزبو ولو پیغمبر خدي بو ولو كي آخر پیغمبر قرآن جير نازل بو
پیغمبر ما علیه السلام دبی یا ربی حفظا منج عذاب قبره بکا. demek ki em ji vê de fêm dikin gelî musulmana demek ki qebr jî di wir de jî sorgu sual heye. Pêxemberê me sallallahu aleyhi ve sellem rojekê qatilmişî cenazekî bû, sahabî dibêjin dibe pêxemberê me aleyhisselam wilo sekinî bû, dibe em jî wilo em sekinî bûn. Tedî malûm e vêga wextê cenaze çê dibe însan digirîn, mehzûn dibin, برای خود بنا ناف تربا گرکه او ادب جی هبه یعنی هناك انسان هنا تقاتل میشی جنازه بن بعثا مالی خود کن بعثا تجارتا خود کن بعثا نظام چت کن حلبو کی اوانا غلطن گرکه مرن خوده بینه بیرای کی صبای سرا میجی اره ویگا ما او خسته تربه اما صبای سرا میجی جه صحابی دبی وقتی گو ما او انسان دو شرط و پیغمبر مجید ناف مده بو دبی چت جمدر نکد ولو ام سکنی بون وکا گوچوک سسره مبون وکا گوچوک سسره مبون دا او چوک را حسنه به نفره دبی عینی بوی شکلی ام سکنی بون دبی پیغمبر مجید ولو چزگین چزمیشت کرن دبی ام سکنین مگو اجباوی پیغمبر ما چه بیجی دبی پیغمبر ما علیه السلام سره خو هلدا گو وقت انسان تیکه و قبره و منکر و نکیر این باله و ملائکت این باله و بما ربیت کیا کتابات چیا پیغمبرت کیا و سؤال اشت پرسن وقتی گوت جوابی خو بدت به ربیم الله پیغمبریم حضرت محمد کتابام قرآن وقتی جواب و ملائکت بده دبی خودت علی دنگک آسمانات دبی دنگک آسماناته دبی تراست گوت و خود تعالی دبی جیرا جلک جنت لی بکن و قبرای فرح بکن و دیری کی جنت دجیرا وکن و دبی پشتی و ساعته بهنا خوش تکوی ترباوی دا وقتی گو انسان نکار به جوابا خوب ده و به ما ربیت کیه و به ازنزانم و ما پیغمبریت کیه و به ازنزانم و به ما کتابات چیه و به ازنزانم يعني دفر ده حاله فهم نكن نبي ولا أزبيغا أزبر بكم والويد إيه بيرامن وقت إيمانا إنسان نبي ناي بيراوي جو الويد بي ولا نزانم دبي أو إنسان ويشبه ويجير دريك جانمي دجير فبي ويجلي جهنمي لكن وترباوي لي إيه هفدي وي أو بارسوي دهفر درباس بن ويد قبري ده عذاب بيني demek ki emş hadisa peygamberê me fêm dikin got di tirbê de ezabê qebrê heye hem xweşî heye û hem jî nexweşî heye heta peygamberê me aleyhisselam dibe ev birayê wê got di tirbê de beriya got bê sual kirin yani dengê şekalê we jî diçê de ew însanê mirî dengê şekalê însanê guhatine ser mezela او تدیت بلو جانا پیل دارکات که او دارکه او شکستنا و دارکا داهی دبی دنگ دچوی مری اما او انسان دنگیوی نایما demek ki گلی مسلمانا عذاب قبره هیا demek ki insan وقتی کتا تربه ملائکت نصر سوری آجت پرسن وقتی گو جوابا خوب ده او انسان و خلاص به وقتی جوابا خونه دجی و عذاب خوکشن حتی روز قیامته گوبو قیامت و حسابی جارک دی دیتن و یا چه جنته یا و چه جهنمه حتی اولو حکایه که دبی پیغمبرک دبر مزله کی را درباس بویا میزان دیا گوال سر مزله کی تاریخ ریاض کریه تاریخا مرناوی میزان گو سروی تاریخ را 1000 سال درباس بویا 1000 سال دبی گوتی خوزیم دیتبانه کاف انسان مثلا 1000 سال یه چت که دبی خود تعالی او مریش تربه در خستیا گوتی پیغمبر خود وام دنگه تکر از هاتم گوتی برات چاوا مری مرنات چاوا چبو دبی ولا من شخور جهدکاریت کر ام جهته خود کر دبی از برچی بوم گوتا پیرکا خو گم گوهر فراوینه بینا دبی پیرکام چو فراوینه بینه دبی دوی کلی که ده از کتم
دبي بيركام وقتها شعب مكر جو هوارا ودستي خل مخست جو كچه تشتكي چه هوارته دبي مكرو نكر دنگيم نچو بيركامن دبي دوفرا ميزا انسان هاتن وازبرم جامعه واشوشتم واز اوكرم يعني تابي وچاخي جامعه كليسه بچيا دبي اشوشتم باقش كرم ورحاسي كفن كرم واسخستم تربيه دا دبي وقتي جو انسان سر مچون مميزان جوا تربا من فربو ومديش قارشي وجي كچكا كولو خوشك وطباقك خوارن سسري وي ومحرك نولو خوشك ولو دستوي دبون دبي وقتي محستو جمالا وديت المخشكايا وديت يعني ازولو دلين بجياي ده هنگي محجي كر دبي وقتي جو نزيم بو دبي مدستي خو آوه تستوي دبي او محرك استوي كتنا خواري دبي كتنا خواري دبي او تبسيسه سري خداني وما تشكر ما او محركه دانا هفدي دبي مولو لب ميزاند ومحرك مدانا هفدي حتى فيغا تغازي مكر مدف جوا محركه بردا از هاتم يعني 1000 سال وك روجه كيجي درباس نبي وك دانا كيجي درباس نبي چما دخوشيه د عمر زو درباس تبي يعني قبر جي بكلمه اما وي بكلمه كخوش مؤمنه رچبه لبلج انسان نباش رجي وقبر بكلمك نخوش بجوارا وجه خود تعالى ما بقر نجوا انسان جو قبراوي نور به خوش به وبرم ايمان بينن جو د قبر د سؤال هيا ارهنك انسان هنا مثلا دبي عذاب قبر نينا انسان دمري ووقت جو اسرافيل بفكر سوره دچنا آخرت لوی دره حساب واته دیتن اجنت چه جنت اجانمه دچه جانمه اوانا چه مولود بجن جبرگو انکار حدیثات کن يعني قوتنا پیغمبر انکار دکن حلبوكي پیغمبر ما عليه السلام قوتي يا ربي تحفظان بكج عذاب قبري وهناك آياتي قو دلالتي سر عذاب قبري جتكن هنا جبروا له قركا ام باور بكن قوت قبري دجي سؤال هيا وسؤال جمر اكرن اناخو ام چه بكن ام خوجوه قبري را حاضر بكن اسلاوي خوجوه دشينم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.